Lana Roja Miličević. Ostavi mobitel, vrijeme je za nas. Najviše se voli dopisivati sa Sašom, prijateljicom iz vrtića, koja se preselila u drugi grad. Super je taj internet. Pomaže nam sačuvati prijateljstva, čak i kad smo kilometrima udaljeni. Često promislim. Za svoj rođendan pozvala je Sašu da je posjeti. Pripremila je karaoke i na strop objesila disko kuglu. Bila je silno uzbuđena što će Saša provesti vikend kod nje. No nije računala na to da će najglasniji na druženju tog vikenda biti nepozvani gost, Sašin mobitel. Tek što bi započela neku igru, on bi se oglasio. Saša bi odmah skočila kao dobro istrenirani vojnik i uzela ga u ruke. Poruka od Tanje, Branke i Antonije obavijest da je na TikToku upravo objavljen novi video. Podsjetnik da mora nahraniti svog lika u video igri. Njezin mobitel kao da je stalno smišljao novi razlog da se oglasi. Tihana se sve teže sa njim borila za Sašinu pozornost.